Hello friends, welcome back to another video. Then tonight say dia chule WhatsApp ma link share Facebook lang san Twitter hello le website link share Facebook langa link share ho WhatsApp ma kona iga share ji ho chaw he event bit zo nam hello wale cha kona min iphone hin access the ham hello le hin hack the ham ti wa chu hin say dia hin hin hack the hin na itiang cha kona itiki ven dia ham chon chu hin say tha dia hin je chu apula kona zo na ke ne ngai pyola channel la thane long sit and like share subscribe in bol video no en tiam ve ki par masang kamin chula bunga hin ki pan ka video ho abula kona so na ke nei ngai pe nin vet pe chen ki pa thu ken se na channel la thane hi le long sit and like share subscribe in bol video no en tiam ve direct pan tin cha ma sa pe na head diu chule whatsapp ma thil link ki share he eya kona ga ki share zo ten la min no a share be na min no share be ti a chu mi tam ta hin share je chulai ka a chu ip ham te le dark web ma pang alo la hacker ti ho hon link chu ato kha ji na link chu ma ho ko ma rung phaji a viral ten forward ha che ten la link chu ma ko ma rung phai a lun ten la ip bol ham cha ko na cha ma hon hin khola mi ip address phone whatsapp ip address ti ho hi a hin hol wa mi phone ki san hin khol do wa hoya ko na hon ki thonam thaw hin khol do cha ko na chu mi a hin hack the na mi phone a hin access the adi sana mi to live WhatsApp mangyola WhatsApp number UPI number bank a link apo na phone number re khatna he ki link atam jo ai ni je chon iga ki ven di wa kan video kan sim he cha ko na link iga thot mana iga share mana cho min a hack de hi pon alo min I phone access de hi pon he wai in thot tam ting le chon forward hong che tam tan nang kha ve na thot mi dang iza ve thot dam chu ki het lo da na ji a cho chi for link to me na thought to a boy pon I want to ko na to IP address na save the na dinga to I na phone min hin access na dinga link a ko na to min hin access the hi ji a to 18 of dham ti chu mai so WhatsApp ma setting a hin bol de na je to na bula ko na zone ge paten avelin nin vet pe ki di no kan tiam ve direct panatin live a kan vet sa den chai hoya che du ham ti le ama sa pe na hi WhatsApp ma lu diu na WhatsApp ma je chung WhatsApp ma lu chai ten la cha he chung pe na 3 dot hi me diu me cha ta interface new group new broadcast link device ti ho chu don lu wa noya setting ai lu diu na setting ai lu cha ten cha he account privacy avatar chat ti hoya che diu han ta privacy a che diu he privacy a che jo ten anoi lang hi tol lew chun thil tam ta men app lock yong men chat lock yong men anoi lang hen che la chun at once ti hin protect IP address ki ti me diu na imi chaiten cha he het diu chu link lang sanga kona min hin access the hi ji a chu min hin IP address hin la the hi ji a chu ep bol di ham te disable link preview a mi di na chi ep bol di ham on nga ai chi on tel ep di ham te to help protect your IP address if on IP address min hin access the hin hack the chu cha link a kona hin hack the chu link ho chu asu thenga a hin su theng jo tel cha min hin khoi the lo na chi WhatsApp langa kona he given dinga thil tha update hin bol hen chi bola le ip dam tala chi na on ten la chon link hoi la kona la in lang domin lang pai thoin la le thong la chon iten min cha kona chu aza in mi asang sang in mi thon le im cha boy lo hen nang nehin su boy lo du he chu hen na phone chu koi mi cha hin hack thailo hin access thailo na chu hen ka ki pa bula kona zo na ke nehin ngai pe nin web page ki pa thu ken se na channel la tha ne lung se ten like share subscribe bol pe you know en tiam ve ki pa